kunamalungelo namhlanje umuntu wasithi amrembaji usela sezingeni lokuthatha athi kulungelo lami ukuthi ngiyathatha namkha ngithathi ngihlala ngathatha nangifunako thatha nangifunako ukuthatha kuyakatelela katelelekile ukuthi umuntu athathe abe nomkakhe umuntu nakadlula emhlabeni uya ebezimini uyoba mzimu indoda imuzimu wabantu abayo nangiphethe ihaba ngithi ngisaya kuba mkhulu nogogo ngiphethe ihaba ngithi ngiyakubaba nomma akekho umuntu ophethe ihaba athi ngisaya kumsweswe ngiyokubawa inhlanhla kumsweswe akakho umuntu ophathe ihaba athi ngisaya kudadewethu uMartha ngiyokubawa inhlanhla zikubaba nakuba mkhulu nakugogo nakumma so-ke nawe uzoba lidlozi labantu abakho wavuna lizoqedile unomfazi wena into evimba umntazana ukuthi angenzi ulutho phakathi komuzi iphephethu umfazi waba nenthimba wenza yonke into yomzilo navane kuhlatshwa ngabe kuhlatshwa komo kuhlatshwa imbuzi mnyanya kuhlaba ubani nobani namkha umuntu ohlaba kolo uyaqalwa ukuthi umuntu onjani ngaphambi kobana anikelwe amandla ukuthi hlaba ukomo ukuhlaba kuyinto yabaphasi abaphasi bafuna into eclean emsulwa manje sesibona abantu bathi hawa ngubani okwazi ukuhlaba la seyikomo seyijame nje sekufanele ihlatshwe ngubani okwazi ukuhlaba la thatha umuntu kade ahlaba umuntu ngomukwa lespotsini uzokuhlaba inyama khona isiyimba ibhaleliswayo inyama khona iduma ijinga le sikulotshise bese kwamukele kodwa mbukele kizo zonke indawo zokusifinyelela khona ku-podcast yethu isukile buti njengoba nimbawile nina naphakamisa izandla nathi yeyi ekuxozululeni isiko ubaba umthweni unenzele zona nimthandile noma kusese nembuzwana-ke nisakhanuka ukuthi thana angakaniphendulela yona khulukhulu kena veza indaba yokubekwa komuntu othetheko njalo njenganjalo ubaba othetheko kodwa nangesi ukuthi siyihlanganise yonke ibutheleleke sithe asithathe umuntu wembaji kusukela alisana abe ayokubekwa bamdala lotshani sithokoze lotshise bonke South Africa yonke sithokozile ukuthi uvume ukuthi ubuye bakuthandile abantu nami ngibathanda kakhulu abantu abathanda isikhethu aha namhlanje sibe ngiba ukuthi sinawe ke siqale ukubelethwa komntwana womsana siqale ingaba zonke afanele adlule kizo besiyomvala lapha alala khona asikhulume ngokubelethwa komsana emva ukuthi umntwana womsana abelethiwe kwenzakalani umsana uyabelethwa nakabelethweko kuyabikwa ngabaphasi thiwe ekhaya phasiphiwe umsanyana igama lakhe ngumgede mhlawumbe bamthelela ngeqhegu elikhulu lekhaya bathi sithokozile umntwana nango siphiwe umntwana manje sisizwa abantu bathi inyanga ithe uyokuthenga imbuzi yokuthokoza igama ulithokoza ngomlomo nangu umntwana nisiphile siyathokoza igama lakhe ngumgede umntwana lo uzokukhula ngegamelo alizumgulisa alizumenza lutho uyakhula bamkhulu umsikela amabheja uhlala eduze kobamkhulu bamkhulu umbiza ngomfowabo zonke indaba obamkhulu uqoqela yena indoda icoci nomntanayo indaba zayo indoda iqoqa nomfowabo uyakhula umsana uyalusa phume kweluseni imbuzi ungena enkomeni lusa inkomo yaphuma enkomeni uyokugwaba akagwabako abomnakwabo bakhona baweleko bamtshela ukuthi nokuthi awukudli bayamzilisa umntazana othize umntazana onomntwana ulali nomntazana onomntwana umkhulumisa umntazana onomntwana umntazana gamaranga namntwana wathandana nesokana umntazana lo ukhulumi naye bamfundisa into ezinjengalezo kufika isikhathi sokuwela uyawela
akakwela bamtshela nagodukako ukuthi-ke indoda nje kosa uthathe ube nomuzi umsana kwenu omncane lona kayokwela umkakho uyokupheka ithunga so-ke indlebe ikhona uyezwa umntazana unaye uyabuthelela ubaba isibaya sikhona chegu nalo liqala izenzo umntwana ngaphambi kobana yokwela kunezinto azizilako khona into azizilako iye ekudleni apha uyazila zila umntazana nomntwana zila umntazana othandana nesokana soma umntazana othandana nesokana soma umntazana nje openly kuthoma ngumntazana ongakathombi ihlawana umntazana othombileko umntazana nomntwana ukawusondeli eduze kwakhe kuba yini babu Mthweni vane bambeswe aboswenyana bambeswe isikhethu amathila ngasishiya amathila bambeswe isikhethu kwenzelelwani kwenzelelwa ukuthi ngaphambi kokwela ngaphambi kungasaba nomuntu ochidela kuye okay bantazana bayambona ukuthi umuntu lo sele aphethwe izandla zamadoda akasasondeli emntwini engubo akusena mntu engubo osondela kuye awukhambi uyokulala ekhabo lomntazana angithi manje umbethe ibhrugu lamadodela uthwele uswenyana omunye nomunye umuntu uyakubona ukuthi awa lo uyakhamba akusena lapho uzakuya khona amaqhegu bayakutshela namasokana bayakutshela ukuthi ulala ebandla lala ebandla nabangani bakho niyakhamba niyokhonga niyabuya nokulala ekhabo kamgede kusasa nokulala ekhabo kamgede aningoma iyawela-ke yagoduka-ke nakugodukwako ngaphambi kokuthi sigoduke abantu balahlekile ngesiko babu Mthweni ngiyakhanuka ukuthi sinande seba noma singeke sazwakala ukuthi sikhuluma ingoma ngoba sikakhambe sikhonjwa ngemini kwesinye isikhathi niza silibalela egwabeni egwabo angithome la thiwa ikosi madoda nabawodako bathi ikosi izalela ebaleni abafazi nabavuma igwabo bathi ikosi izalela ebaleni amasokana namadoda bathi siya ngebantwaneni ya abantu aba babelethwe kabutsha babelethwe kabutsha ngikho kuthiwa ngebantwaneni siya ngebantwaneni babeletha ikosi ibelethile mayikosi ibelethele ebaleni manje seke umntwana nakabelethweko ekhaya kulindo inyezi nayithwasa lapha umntwana uyaruruzela manje laba abentwana basentabeni inyezi nayithwasa lapha ligwabo nakuligwabo then ilokuhamba ikhambe inyezi nayifako ingoma iyogoduka kulokha-ke umntwana obelethwe ekhaya angithi inyezi ithwasile ubelethiwe inyezi nayifako kula bazomlethela khona isithambo sikayisemkhulu izipho ya izipho zomntwana kulokha kukhutshwa amasokana zizipho zomntwana lapha nabakhethwa nabayokudlala kulokha umntwana nakayokubonwa kuthiwa hawa kubani kunomntwana sithenga amavasilabhu nensipha sikubona umntwana manje sike babekhethwa nabayokudlala kulokha abantwana nabayokubonwa babantu ngithi babelethiwa abentwana manje siyabaveza ebantwini abantu bayabona wonapha abantwana and then-ke nabagodukako kulokha nabantu nabathatha ingutshana zomntwana bathi siyokupha umntwana ingutshana kulokha nababakhubako and then-ke kunomseme wamasokana umseme amasokana ufana nomseme womntwana umseme womntwana uhlale noma ngubani umseme womntwana ngomntwana bathi letha umsenyana lo silalisa umntwana ulala umntwana kuphela umseme amasokana kwamasokana ngomuntu ohlala phekwakhe isokana lihlale noma kuphi lihlale emsemeni isokana lihlale phezu kwesitulo umntwana uhlala emsemeni yazwisisa and then lokha nakuyokuphela inyanga ngithi bayahlaba inyanga iyaphela siyaya ngikhanuka ukuhlathulukela umntwana lo nakaqeda ukugoduka isokanele liyafika ekhaya kunokuphikisana thiwa uhlatshiswa ikomo uhlatshiswa imbuzi uhlabana umntwana nagodukako amadodana okusemthethweni amadodana bahlaba imbuzi sibongo amadodana abanikazi besibongo bahlaba imbuzi bantazana bahlaba inkomo umntazana kanasibongo
umntazana onegama bese komi amaqhegu amasokana beyahlaba imbuzi ngoba abanikazi besibongo manje sinjenganje kubonakala ukuthi maskini ukudla kuba nqani of kubonakala kurega ameka sicheba sekuhlatshwa inkomo right through yabona mara ke eminye imizi noma kunekomo bakhomba imbuzi kunomthelela bani ongakahlabi imbuzi okho isibongo kusho ukuthi isibongo eso Asikho. asikho ebezimini akwaziwa ukuthi umntwana lo wena umsana uwele ya imbuzi ijamela isibongo into zesibongo zonke sijanyelwe imbuzi ngaba mfazi uyenda hlaba imbuzi ngaba mntwana usuke ekhaba omkhulu uzongena esibongweni yimbuzi imbuzi ngesibongo ikomo ijamela igama so ke nakuyokuphela inyanga bahlaba inyezi yathwasa kuthiwe baguda umsisi kulake umntwana unina uyamguda and then kula unina ngakhona umbhebhula akhambe naye ayokuvakatsha naye maya amasokana lalapha baguda khona umsisi nabaqeda ukuguda umsisi amasokana ayabatshela ukuthi ahake bafana bami qedileke ningaya-ke ebukhweni benu ke nokuvakatshela intombi zenu awuyi emzini ungakaguda umsisi lithunze limnyama le umntazana akalali nesokana elingaguda umsisi ake sihlathululeke ukuguda umsizi ukuthi kuba emva kwesikhathi esikangani baqedile ukuhlaba angithi phela thina sikhamba ngeqephe iya ingoma nayiwelako iqephe mde lithwase lapho iya kuthiwa abentwana babelethiwe nkosi izalele ebaleni qephe nalithwasa lapha ligwabo qephe nalithwasa lapha bayagoduka qephe nalithwasa lapha bayaguda sikhamba ngeqephe yabona kugudwa nakuthwasa iqephe silawulwa liqephe silawulwa liqephe ngiyakuzwa thina isintu sethu imbele koma siyiqi imbele koma ifo mina ugwaba iminyaka emithathu iminyakeni esine uyawela uwela inyanga embili inyangeni esithathu uyahlaba inyangeni esine uguda umsisi nomntazana wekhethu na umsomako uthi mna kwethu khamba ngithangela isaduku sempente nrathu uyazi ukuthi ngiyokuhlala amalanga amathathu elangeni lesine ngiyokuthatha ama-result aseqi imbele komo sikhamba njalo sikhethu sikhamba awusomi namhlanje uqonywe namhlanje hlolo leyo awa nanguwele sokana liwele kunento nasi amasokana nabezida ayithanda khulu yokuthi umuntu uthi angagoduka baphalisane ngokuba bobhayi ebhayini apha kunobuhle nobumbi ake sikhulume khulu ubumbi bakhona kuyinembi ngokugijima nabentazana umuntu ongubhayi esindebeleni umuntu onabantazana babili aha babili bathathu lo abantazana abathathu ngubhayi omkhulukhulu loyo ilukazi zikhuza umhlolo bathathu kuphela udluli lapho yayibona manje sike umntazana usoma umntazana wakesinye isibongo umntazana wesibongo sekheni awumsomi awuthandani nomntazana wesibongo sekheni qala-ke okubuhlungu-ke njengomani usatsho njalo njalo ababuzane nokuthi ungokwabani ake sithi-ke kwenzekile-ke wangena emntazaneni wesibongo sakwabo kwenzakalani isibongo siyagulisa isibongo ligazi igazi isibongo manje sike nangumntazana ubuya kwadlawulale kwakwamthweni mntazana ngwakwabani ngingwakwamthweni nemina ngingwakwasikhosana kutsho mina angithi manje uyamrobha ngoba ufuna okufunako umntazana lo uyavuma uyangizwisisa uyavuma umntazana lo isibongo sinye igazi linye ukugula kunye umuzi munye qegu linye isibongo leso siyagulisa nawuthi ukugula utsho ukuthini umuntu walala nomntazana wesibongo sakhe ubanjwa kugula kwesibongo ubanjwa kugula kwesibongo igazi linye isibongo sinye ukugula kunye umuzi munye qhegu linye kunjani ukugula kwesibongo ukugula kwesibongo umntazana uthwenywa iperiod yakhe nathi iphelile iyathoma akathi iphelile nje ikhona ligazi lesibongo isokana
lithonywa mqhamo. Mqhamo uyavaleka uyavuleka. Mqhamo kwesinye isikhathi uba negazi. Akachama uchama igazi. Mqhamo uyavaleka uyavuleka. Umntwana nakathi ngiphethe mqhamo selazichamele. So-ke kugula. Ngamanye amagama kwenzeka nanihlezi njalo nesibongo sinye naveza umntwana. Naveza umntwana. Yeah. Ligazi linye. Sibongo sinye. Nomntwana uthi mbamba njani umntwana? Umntwana Ulele? ukuthwenya mchamo, ngithi usesemncane. Iye. Ukuthwenya mchamo, naphathwa mchamo nakathi ngiphethe mchamo selazichamela. Mthondo yaphuma. Sinye isikhathi uthwenya ubluya, uyabluya, uhlala bluya umntwana khona. So ke Ubluya ngempumulo. yeah, ligazi lesibongo. Emntwini omkhulu ibetha namehlo. Amehlo ayavaleka. Akaboni kuhle emehlweni. So ke nawo akakhamba ayakabamhlophe. Balila ngokuthi mhlambe bona bangayibona njengokuthi sifo sechukela. Khamba kwesikhathi bajike bathe ungathi icancer. Bajike khona lapho bathi hayi kugula kwefuzo. Kunomuntu emndeni napho wabulwa into le. Kanti umntazana walala noyise or songwanakhe selabhubhile. Manje into le bakhambile laba umntwana lo ukhulile. Into le yasolo ikhona emntwaneni. Mamntwana. Umntwana lo umntazana ahlala naye igazela solo ligazi linye. Mamntwana. Igazi lesibongo. So ke abantu fanele bahloniphe isibongo. Awulali nomkamfowenu, umfowenu akhona phila. Awulali nodadewabo lomkakho, umkakho akhona phila. Awulali nosongwana akho umntazana. Awulali nomnakwenu. Awulali nodadewenu ulisokana. Awulali nomanakho. Awulali nomntazana owendre nomhari bakho ekhaya. Awulali nomntazana owendre nomakho ekhaya. Umntazana isibongo sakhe isibongo esinye mara ngoba ubelethwa ngumalo. Umntazana lo ngekhaya ubizwa isibongo sekhaya. Ligazi linye, isibongo sinye, kugula kunye. Gula kwakhona umntazana uthwenya iperiod. Indoda ithwenya mqhamo, mqhamo uyabloga. Mqhamo uba negazi. So ke namehlo ayamhlupha into ezinenge ezimthwenyako. Mara ke ngokwesintu kuyalapheka. Ngokwesintu bayakulapha. Mara ngekwesikhuwa angazi. Njani ngakusinto? Kutsho ukuthi ke lapho ke sekuzakosa ukuthi kubonakale na umuntu nakumphetheko kiwe ebantwini abantu baza kubona ukuthi Bayakhona ukuhlanganisa amakhathakhatha ukugula ukuthi lokhu ngekwegazi ligazi linye sibongo sinye. Angithi manje umuntu nabakuqala bayabuza ukuthi kanti wena musi ungasuthi umuntu ohlala naye kuyikhini sibongo sinye. Uthi hawa mina umntazana wathi batsho ngokwabani bani. Kanti umntazana lo mhlamba unina umfihlela isibongo. Yayibona? And then ofana isokane unina ulifihlela isibongo. Mara la bazokuthi mara la kubonakala ngathi nisibongo sinye. Yayibona? Manje sike bazokuqala nokugula lokhu ukuthi ayikhona. Uyagula musinendoda le yagula iye. Manje mde bacheke lapho ke ukuthi kanti ukugula lokhu kuvelaphi. Yayibona? Akutsho ke bathi ubamkhulu uyalwa uthi lo ngudadweni. Manje mde bayibone lapho ke ukuthi ligazi linye sibongo sinye kugula kunye umuzi munye bamkhulu munye ithunzi linye. bayakhona ukuzwisisa ebezimo lokho nawufunyanisa ukuthi ababaleki bami bangifihlela isibongo sami ngigcina ngiyakuhlala nomntazana wesibongo sami. Abezimo babantu bezimo basuka la. Nami ngalala ngiyoba mzimo. Inroza la bazazi zonke. Net abezimo bafuna ukutshelwa kuqoliswe kwenziwe ngendlela abathi kwenziwe ngayo abantu bakhona ukuphola. Ukugula konke kuyaphola. Ngikho uthi ngokwesintu kuyalapheka. Iyalapheka ngokwesintu. Mara ke ipengu iyokuvela kabaphasi. Bazamtshela umuntu lokuthi okay lo nalo sibongo sinye ene sebana abantwana. Manje isinto lekosa ilachwe. Umntwana uyakhonakala ukuthi afakwe ngaphasi kwesibongo. Mara ubelethwe ekhaya. Ubelethwe ngusongwana nodadewethu. Umntwana ngwakwandrala, umntazana ngwakwandrala babelethe ubaba wakwandrala. Kuyakhonakala kulungiswe yonke into, kutholakala imbuzi, kuqoliswe bezimini, umntwana afakwe ngaphasi kwesibongo sekhaya. Ukuthi umntwana lokwenzeka iphoso. Kwaba sona so manje simgede nangu siyambawela icolo thina siyamqolela. Abaphasi baya ngabantu abaphilako.
sithi thina siyamcolela sibawa nani nimcolele angithi namakholwa nabathandazako bathi bathethelele njengoba nathi sibathethelele thina nasingakaqoleli abezimngeke baqolele so-ke ngithi emele siyokubika ukuthi wonile manje akoni nje ayodwa thina siyamcolela bobaba nabobamkhulu sibawa nani nimcolele manje sike kuza kutsho-ke ukuthi-ke kosa kugezwe or kosa kuhlatshwe imbuzi or kosa kwenze njani mara-ke icolo lona liba khona Isokanela liziphathe kuhle-ke babundala bekwafika isikhathi lapha isokanela kufanele lithathe khona ngaphambi kokuthi mhlawumbe sikhulume ngokuthathuko kunamalungelo namhlanje umuntu wasithi amntu embaji usela sezingeni lokuthatha athi kulilungelo lami ukuthi ngiyakuthatha namkha ngithathi hlala ngingathathi nangifunako thatha nangifunako ukuthatha kuyakatelela ukuthatha kubalulekile ba katelelekile ukuthi umuntu athathe abe nomkakhe umuntu nakadlula emhlabeni uya ebezimini uyoba mzimo indoda imuzimu wabantu abayo nangiphethe ihaba ngithi ngisaya kuba mkhulu nogogo ngiphethe ihaba ngithi ngiyakubaba nomma akekho umuntu ophethe ihaba athi ngisaya kumsweswe ngiyobawa inhlanhla kumsweswe akakho umuntu ophathe ihaba athi ngisaya kudadewethu uMartha ngiyobawa inhlanhla inhlanhla zikubaba nakubamkhulu nakugogo nakumma so-ke nawe uzoba lidlozi labantu abakho so-ke mude wakhe umuzi ukhona ukuthi nawe nawunenkinga lebezimini ubuyele kwakho and then uyokubawa kwakho abantu abakho bakuphethele manje abantu abakho basekhaba omkhulu abantu abakho baphahla kubani and ngeke wakhona ukuya ebukhweni bakho uyokuthwenya abantwana ebukhweni bakho iqhegula lapho ngeke lavuma indoda iya kwayo emzinayo manje sike nawungakathathi yaphela isizwa bobamkhulu bathi sisaya isintwanzini esilahlweni hawu bamkhulu iveke epheleleko nithe niyokubeka qhegula kwamachiyana nje uthi batsho nesilahlweni kanti inkulumo le injani ayihlathulula athi umuntu ongakathathi uyalahlwa umuntu obekwako umuntu othetheko umuntu othethweko ubekelwa abantu abakhe unobhadekelo ngoba abantu abakhe bazombhadekela akakafi ulele manje lo ongakathathi uyokubhadekelwa ngubani ozoyokuphahla kuyapha uyayibona so umuntu ongakathathi sakhe silahlwa uyalahlwa othetheko uyarekwa uyezwa musi bathi usobani ulele umuntu oleleko umuntu ozokuvuka bathi usobani ukhambile umuntu okhambileko umuntu ozokuvuka umuntu okhambileko ngozokubuya bathi usobani akasekho ngikho kuba nesipuyiso umuntu usobani akasekho umuntu ongasekho umuntu ukhe waba khona ukuthi khe waba khona ubona ngabantu abakhe nomzakhe ukuthi khe waba khona napa abantu abakhe bafana noyise napa abantwana nomntwana akhe bafana noyise kutsho ukuthi khe waba khona yabona umuntu ongasekho lo khe waba khona yabona abathi umuntu usitshiyile kuyatsho ukuthi nathi siyakhamba nedi yena usuke wasitshiya yabona sonke siyakhamba yabona mara-ke nawulisokana kufuneka ubuthelele uthathe manje sike ukuthatha okhu iye abantu bakubona ngasuthi into engasirehe ngoba nje abantu bayadurisa ukuthatha nedi wavunulisa ukuya phambili uza kubereka ubuye uzoqedela wavunulisa uqedile unomfazi wena into evimba umntazana ukuthi angenzi ulutho phakathi komuzi iphephethu umfazi waba nenthimba wenza yonke into yomzilo umfazi lapho unenthimba zomzilo into eyenza umuntu abe umfazi omzilo zinthimba nenkomo zomzilo yabona manje so umfazi nanguwendrile unenthimba zomzilo wenza yonke into yala uthathelwe lokho ukuthi azohelebha ekhaya yabona manje siuzwa abanye bathi hawa ukuthi nokuthi akakhona ukwenza akunanto emvimbako ngoba nolapha emadodeni ngekhe wezwa bathi usobani nangu uthethe
iveke ezako siyomngenisa ngemadodeni mara ke bafazi nabo zabathi umfazi inkosi yokungeniswa ngebafazi yayibona lezo sekuzinto zesifazi Kezesifazi ya. Ke kwaba nomuntu ongibuzako emva kokuthi senze isiqephu esidlulileko sinawo. Kube nomuntu othi khungibuzele sengiyawudlulisa lo nokumbuzo. Uthi khungibuzele kubabondala ukuthi navane kuhlatshwa ngabe kuhlatshwa komo kuhlatshwa imbuzi umnyanya. Kuhlaba ubani nobani na namkha umuntu ohlabako lo uyaqalwa ukuthi umuntu onjani ngaphambi kobana anikelwe amandla ukuthi hlaba ukomo namkha hlaba imbuzi. ya ukuhlaba kuyinto yabaphasi abaphasi bafuna into eclean ya emsulwa nakuyokuhlatshwa kuyakhanjwa kuyaziwa ukuthi usobani uyakwazi ukuhlaba yakhamba siya kwaKabini baba uKabini khaya pha sinomnyanya sibawa ukuthi uzosihlabela ikomo Kabini nakakhe nebakwabo uyakhamba uyobikela ubabakhe baba bakwaNdala bazongibawa batsho ngiyobahlabela ikomo Iye? ya uyise utawa mntanami kurehe Ubikela noyise? ya phela uyokhipha umphefumulo lapha phela umphefumulo womuntu nakalalako umphefumulo uyakuzima umphefumulo esilwane nasihlatshwako umphefumulo uyakuzima manje kosabikela babakhe mhlambe naye ayokhuluma emsamo ukuthi usibani bani bambawile abantu bakwaNdala uyokuhlaba ikomo manje ubaba lo esimbawileko lo uyokuzila akazi ungene engutsheni zomkakhe maskini amalanga amathathu ngoba uyokuhlaba and then nakayokuhlaba isikhali esihlabako ngesakwaNdala Akezi nesakhe. akezi nesikhali sakhe ukuthatha isikhali sekhaya anikele sona ahlabe eceda ukuhlaba isikhali leso asihlinzi siyahlaba Sibuyisela kuNdala. ya eceda ukuhlaba baba uyasithatha uyasihlanza uyakhamba uyosibeka manje sesibona abantu bathi hawa ngubani okwazi ukuhlaba la Seyikomo seyijame nje sekufanele ihlatshwe. ngubani okwazi ukuhlaba la thatha umuntu kade ahlaba umuntu ngomukho walesportsini uzokuhlaba ikomo inyama khona isiyimbi ibhaleliswayo inyama khona iduma ichinga le yayibona ukuhlaba kuyahlonitshwa phela nawenza iqude of uwisela of ubukhazi indwezo muphahlo phala kutshwala hlatshwe imbuzi chitheka igazi lenkomo muphahlo ngoba zindro zabezimo bayifanele zihlonitshwe fanele kuhloniphe yonke into ezokwenzeka lamde yenziwe ngehlonipho yenziwe clean Bese ngidlulisa ke nokho leyo ngoba kubona umuntu othi man akungibuzela. Nangukuba balosela thetheke indima edlalwa ngibaba ngakwakhe emva kuthathathe babondala. Nase uthiwe ihunyeza ubaba yini fanele ayenze ngakwakhe. Uqalene nani ngakwakhe? ubaba ekhaya ubaba ugada umthetho wokuphila bentwana bakhambe ngomthetho bantwana bahloniphe bantwana bangathathi into zabantu abentwana yonke into ebayiberegisa ekhaya mude kube into eyaziwe ekhaya umntwana waya kwaKabini apha bamphindo uyayibika kubaba bengiye kwaKabini bangiphindo nasi baba uthatha umlotha uyayithela into leyo sengikhaya so eminye imizi kuyagulwa kuyalatshwa abantu abapholi inyanga zithi umzini lo kwaNdala lapha kunomkhokha ziza nengikhwama batsho bazokulapha umkhokha ulatshwa uyakhitshwa umkhokha zinto zokwetshiwa zingeniswe ekhaya sihlezi ngapha besana babukela iTV okwetshiwa ngapha la kwetshiwe khona iTV apha baphethe isinefu baguqile lapha bathi boba mkhulu silahlile akheni isifunisi umzilo uzokuphela wonke singazi ukuthi sicedwa yini kuyogula lo nakababhedere lo ulala phasi lona angena esibhedlela lo ulala phasi so ke umuzi ubaba ugade lokho ukuthi ekhaya mude kube clean noma lo ugade lokho uba mkhulu nogogo bagade lokho esukoma emaplasini wawubona ekhaya uba mkhulu uhlala ebandla ugogo uhlezi ngesibiyeni nawuthi ubhoda yongena ngesango langemva nangugogo nawuthi ungena ngaphambili Nangibangulu umuzi lo ugadiwe abantu bangeqi umthetho abantu kuhlalwa phasi eziko kuyakhulunywa kuseni omunye nomunye avela lapha yengibhoda ngokuthi nokuthi maqhegu bayalalela mntwana lo bhoda ngani
bhuda ngokuthi nokuthi bayabona ukuthi man khambe niyokudlala lokhanyana bakubize bathi hey zala uthi ubhuda ngeni batshele bathi khamba ekhaya kugadwe lokho kugadwa amabhudango ayabereka bezimu bakhuluma ngamabhudango bezimu bakhuluma Ngemibono, manje nabantwana bathiyelelwa ngabantu abadala ukuthiyelela nje abantu bathi hawa umntwana namthiyelela umntwana lo uzokuhlaga Kunenkulumo leyo. Akesidlule Angithi kiyo. manje umntwana ake sithi lisokana Yeah. umthiyelele ngobabakho isokana liyakhamba ngelinye ilanga liye emntwini umuntu urhatsha indawo la uthi hey wena nkosa uhlaba ubukhazi hayi isokana mina ngingathathi ithi ya mhla uthathako wenze ukuthi uhlabe nobukhazi ukhambele futhi isokana liyafika lapha ntambama sihlezi eziko liyakhuluma liyahleka lithi hey buya babukabini indawo lakazazi uthini uthi batsho ngihlaba ubukhazi mara nokuthatha ngingathathi bayahleka ubaba ulalela ubaba uthi umsana lo samthiyelela ngobaba tsho ukuthi ubaba akakaqedi ukuhlaba ubukhazi ubaba uyaphuma-ke uyokuhlola iyokuvela-ke indaba le yayibona amagama lawo ayiberega lokho umntrazana othiyelele ngogogo nakukhanjwako fase esondweni bathi hey ihlambiso mde uhlambise umntazana awungihlambisa nokwenda ngingake nayikhulunywa lapha ekhaya bathi samthiyelela Ivela ngebizo lakho ukuthi kuphela. umalo akakahlambisi amagama ayabereka lokho yabona manje abantu bathi hawa amagama abangela umntwana umtlhago yiyo uzokuhlala ukhona ngithi manje umtlhago lo ichegwela liyalila and lo uthiyelele ngechegweni manje sindaba zechegweli ziyokuvela ngomntwana lo yayibona yayibona isintu sasikhamba njalo Ngizwa ukuthi uthethe and uthethe kwathatheka nawe indoda. Kufanele thana uthethe uma onjani? Umntazana nomthathako thoma ngokuthandana ngisho uthandana nomntazana bodadweni bazobuya bomkweriyela abayokweriya kuphela bomqala bamcale babuye bammeme ukuthi ezekhaya apha kubhagwa amatshashasha kubhagwa amakuku abe khona badishe naye ugogo eze banoma bazomlotshisa ugogo-ke uzomcala naboma bamcale Kuhle bezizwile ukuthi uhlekisana naye. Nabogogo. yayibona bazomcala-ke bambona ukuthi awamuntu esikomu bebathi ningathathi ebantwini esingabaziko thatha ebantwini esibaziyo nawuthola umntazana lapha uthi ngihlala nomntazana so bathi hayi umntazana lo iqude lakanina langeniswa kukhari yakho babantu esibaziyo aboyisaba bahugelwa ngusorhulu wakho yayibona inkomo zakayise nakathathako zaziragwa bobamkhulu wakho bamuntu lowo bamazi feni manje uyakuhamba uyokuthatha ngale kwendaba ebantwini esingabaziyo thoma ugulela abantwana nawugulela abantwana nawuthi uyaphuma uyokuhlola bathi ugogo wakhe lo mntwana lodani nokuthatha nothomba kathombi nokwenda kakendi lapho uhlezi ifadenset yayibona manje uthethe ebantwini esingabaziyo uvelela zinkinga phela kugula abantu abakho angithi iBhayibheli ithi izono zaboyihlo zokwehlela esizukulwaneni so kugula abantu abakho ngoba ngugogo wakhe lo akuhamba wakuhlala ifadenset of ugogo wakhe lo lapha akanadwendwa akananex manje sina uthethe ebantwini esibaziyo bazi ukuthi umkhwekazi akho lo wathomba wangeniswa kukhari yakho ufadera akho lo uhugele bosorhulu wakho inkomo zaragwa bobamkhulu wakho bazi yonke ifoundation ukuthatha kwakuhamba njalo yayibona Babantwana nakuthiwa nangomawazi oyindoda uthethe uhlulwa mfazi. Navane bathi uyindoda bathi uhlulwa mfazi. Vana kwenzani mfalo? Vana kuchaphisa nazaphi? Baba sisizwe bathi indoda ihlulwa umfazi bathi kunendoda engahlulwa umfazi indoda engahlulwa umfazi kwesinye isikhathi ufika kwayapha kunantulo zokuhlala kuhlalwa phewa amagrade ngengahlulwa umfazi indoda ehlulwa umfazi ufumana kunentafula kunamasofa angazi indoda ehlulwa umfazi ngenjani mara sibone bathi indoda leya ihlulwa umfazi mara ungena kwayo into ziphelele mana hayi kwakhiwe la ngoba le engahlulwa umfazi le ufumana kuhlalwa phewa amagrade lapha kunantulo manje ngeke wazi ukuthi umuntu ohlulwa umfazi yayibona le ayihlulwa umfazi mara ayinanex ngamanye amagama ngizithola iphuzo elithi
kuqakathekile ukuthi nawe indoda ubonisane nomfazi. Umfazi umthathele ukuthi nizokubonisana. Kunamadoda athi hawa ningabikela abafazi. Into engakhulunywa nabafazi into zengoma azikhulunywa nabafazi. Indaba zonke zekhaya nazikhulunywa kwabafazi mde bazazi. Angithi izinto zekhaya ayithi silungisa into zokusenzela ubaba. Into ezintokazi ezingaziwa abafazi ngezengoma ngilezo ezikhulunywa amadoda wona. Siyifihla. Yabona nomuntu nani uthatha umntwana ekhaba omkhulu kukhamba amadoda nabafazi. Amadoda akhamba wodwa nakakuyisela ingoma. Amadoda akhamba wodwa nayo kwembithuni. Indro zonke kuhlangana nabafazi. Abafazi bathathelwe lokho umsuthi sizokubonisana ekhaya. Yayibona? Manje amadoda bathi hayi sikhuluma sodwa lapho likatshela abafazi. Manje uyayibona ukuthi njani. Kwenzakalani nawe indoda? Uthethe umma isikhathi sakho nje uzilandelela amasiko ekhenu uwenza wonke afike umma anzinze kotiza abaphume nokungena ngakwakho nithini ngababili ngakwakho kukhula abantwana nakufika amazinga ukuthi abantwana baphethe amasiko umma athi baba mina bengicabanga ukuthi singasabaphethe amasiko silandelele indlela nasi mina ikolo engithi asikhambe phezu kwayo nawe indoda abantwana naye mfazi lo kwenzakalani ngomndeni lo? Yabona umuntu ufanele azi ukuthi isiko yini. Yabezwa abantu bathi hawo umgede amasiko abasawenzi. Thina sisenza amasiko. Isiko ngeke walenza. Isiko ngeke walilisa. Isiko ngeke walibuyela. Isiko ubelethwa nalo lihlala likhona. Abantu bathatha ukuthi ukuthomba nokuwela lisiko bekuphelele akusisiko. Ukuwela kusoka ngikho bathi ulisokana. Ubuye ukusoka. So ke ukuwela kusoka nokuthomba kusoka. Isiko isibopho sesizwe leso. AmaNdebele isiko lethu siyawela siyathombisa. Isiko ikaba. Uyayibona ikaba isikiwe yabotshwa. isikiwe yabotshwa Yabotshwa ifindo. Lisiko lelo. uNothembi vana athi akunamhlobo onganasiko siko lekhaba akekho umuntu onganakaba yayibona manje ukuwela kusoka ngikho bathi ulisokana ubuye ukusoka so ke umfazi uyamtshela mani la umthetho awusiwami mhlawumbe uhlathulule nokuthomba uhlathulule ukusoka nje ukuthomba kuyini khona nakho ngeke sakubiza ngise nakho ukusoka okay razana naye lisokana yeah qeda ukuthomba yeah manje umfazi uyamtshela uthi yabona la umthetho awusiwami umthetho awusiwakababa umthetho akasiwakabamkhulu umthetho ngwamaqhegu amadala manje nasiyokuthoma isiko elitsha ukungaweli lisiko ukungathombi lisiko lisiko labantu aba bathombi abaweli lisiko labo yabona manje thina sinalo lethu isiko liyawela liyathomba isiko sinalo nawuthi asawenza amasiko utsho njalo phela nawuthi asawenza amasiko asisawiseli sesokwenza isiko labanye abantu manje isiko ngelakabamkhulu nogogo and nasikhambe emhlabeni asiye bezimini maye wena uyokuyaphi nesiko lakho elithini ngoba lapha emsamo bamkhulu wele gogo thombile abokhokho bawele bokhokho bathombile manje wena uyavela ke uvela nesiko lakho lokungathombi lokungakaweli uyokuhlala phi awuyoba nendawo uyokosa uye laba amakholo abathi kusesihogweni uzokuya esihogweni thina sithi kusethunzini elimnyama awuyongena ebandleni lekhenu uyabona nje nasiwisela ingoma uzwa amadoda bajabula mhlambe siwisela abantwana lisumi phambi kwakusasa uzwa amadoda bathi hey abantwana sebalisumi nabane ungena umsana kwaKhumalo ungena umsana kwantokazi wakwaKhumalo ungene kwaMazibuko ungene kwaKhoza amadoda ayakujabulela kanti kufanele abantwana bafundiswe ukuthi sinalo isiko lekhethu asiweli kulisiko lisiko yeah ayikuthi nabanjalo bona banasiko lisiko leli lokungaweli siko lekhethu uyakhula ukhule umntwana afike la bamenzela khona iparty
bathi nje ukhulile kamari ungathatha umfazi nje ukhulile kamari ungendra Lisiko lekhaya, labo. uyabona ya manje umntwana nangu uyaphuma esikweni lekhabo ungena ngapha ngemandrebeleni uyawela emsamo ekhaba apha kunamuntu oweleko umntrazana nangu lirebele uyokwendra kwazwana kuthonje Yeah. ufika lapha utshela indoda le uthi mina ngiyathombisa kilumuzi solo umzilo wadabukako Mihlolo zange khe kulila iqude uyokulila iqude ngoba kufike wena manje uyabona ukuthi abantwana aba ubafaka emnyameni omunye ongeke wakhona ubakhupha esikweni labo ubakhipha esikweni labo ubafaka komunye umnyama ngoba akunagogo lapha emsamo othombileko la isiko lalapha kuthonjwa akuwelwa babundala manje wena wetsho uyathombisa phakathi komzilo zange khe kulila iqude solo umzilo wadabu umhlaba zange khe kulila iqude yayibona nakho ngiyabelethwa ke mina yeah umntwana ngibelethelwa kwakhona kwaKabina yeah ukhokho nokhokho kakhokho khe ngiyabawela yeah uzile nabo bangikhulu bangawela weza nabo baba bangawela nami angwili ngamagama ngilandela kambiso ekhaya le ngithi Siko ingeyekhaya lisiko lekhethu nginomraro lapho kusuka kubokhokho lisiko lekheli akunanto ezokuthwenya impilo yakho yokuhamba 100% mara phuma wena uyokuwela then isiko elabalazi ngapha uyokuya njani lapha emsamo uyokuthi wena unalo isiko uyokuthi yokwenzani Uyokuthi wena ebangakayenzile wena uyokwenza isiko lamandrebele lokuwela awunalo lakho isiko abobamkhulu akho zange bawela babokhokho nabokhokho noma unesibongo sendebele njalo yabona. azange yenziwe into le yeah zange khe yenzi why kufanele ithome ngawo uyayithoma ngawo manje na ukuhamba emhlabeni awuyakiliphi bandla ngoba leli bandla uyakilo alikayenzi into yenza wona uzibangela nethi sihogo kuphela yayibona umuntu ukuhamba ngomthetho kayisemkhulu umuntu ukuhamba ngomthetho kayise eBhayibhele ithi hlonipho uyihlo nonyoko ukuthi insuku zakho zande yayibona yazi mara ungikara namhlanje kodwa namhlanje uphuphosa kabuhlungu awu Kevin yabona abantwana bafanele bafundiswe ukuthi sinalo isiko lekhethu iye ukungathombi lisiko iye ukuthomba lisiko ukungaweli lisiko labantu abo Iye. abathombi abaweli lisiko lekhabo kunesiko lokuwela lisiko lekhethu yayibona nasilisa isiko lekhethu batsho asisaweli dani senza into engekho emsamo wekhethu yayibona ya ngikhulumisa kunyefulana engikubona khona esichabeni samandebele and ifike lapha ihlukanisa amandebele kabuhlungu into leyo ngoba indebele eliphethe isiko lizibona kulindebele elingcono ukudlula indebele lingaphethe isiko and umuntu loyo okubudisi ukuthi ekhabo into leyo khe ngiyenziwa yeah khe ngenzi so uyamhlagisa uyamhlorisa na utsho njalo kuyafuneka ukuthi athana kilesi sibangabanga lesi bangafunda ukuthi umuntu ongakaweli angahle alandelela ukuthi njani ungwasikhosana njani ungwakwantula akaweli njani ngiqinisile nangitsho njalo uqinisile mara ke umuntu uhlokunyezwa into enganambereko yabona mina ukungaweli akungihlukumezi noma bangafika bathi hawa niyawela nina nikhamba ngomnyama niyawela Iye. nikhamba Nalokho akukuthwenyi. lokho akungithwenyi ngoba leli siko lokwela lisiko lami yabona laba isiko labo abawela abathombi lisiko labo abamasuhlabeka laba nabathi nina anuwela nithombi lisiko labo akamthuki vele lisiko lakhe nabathi thina siyathomba thina sisakhamba ngemthetho yabahedeni kurehe thina sikhamba ngemthetho abobamkhulu nabo bakhamba ngomthetho aboyisemkhulu yabona so ke thina siyajabula umntwana nakangene la angena hlangana nabentwana ngenrabeni apha asibongo esinye angwakwazwane siyajabula asicabangi ukuthi umntwana lo uphilo bakhe bonke bona ke yeah wona impilo yakhe Yonke. yonke impilo yakhe yona ke uyokuthi nakayokuphahla lapho uyokuthini uyokuthi akanasiko uyokuthi bekanganasiko akhamba ukwenza ukuthi sho ukuthi banganalo ya uchaza ukuthi umntwana lo uchaza ukuthi bekhabo nange bathutha bayakwakha eVenda uyofika enza isiko lamavenda Yeah, and bathutha baye eZimbabwe ukufika enza isiko lamavenda so umuntu unesiko lakhe uyanamathela esikweni lakhe umuntu unamathela esikweni lakhe umuntu isiko lakhe limphatha izindlovu bamdala ngilisokana ngifike ezingeni lokuthatha ngithatha umfazi imphephethu zakhe
ngimlethe ekhaya bayamvunulisa thimba oba mfaza la beletha nabantwana sikhamba sifike lapha siphambana khona ngokwembono umfazi athi ngiyahlala hlala umfazi abaphume nangakwamapha angijiye nomzilo ngoba mhlawumbe uthola indoda ethe tsha enemadlana bekufike lapha indoda leyithi lalela-ke vuti mna bengiyakuthatha-ke ngiyokwenza umfazi wena thatha nezono zakho ezizoke nje ngiyokwenza umfazi ngisele mvalile benginomfazi khambeni umfazi khambe nembongo zami apha abantwana sibongo sami lesa kwenzakalani lapho kunokuthi umfazi angale endala umuntu athi sihlukene kanti umfazi ungalile balwile umfazi wangala wakhamba nenye indoda akusikuhlukana lokho usaza kubuya ya ukuhlukana kubizwa imindeni emibili njengamhla kuthathwako bekhabo lomfazi baba khona bekheni babe khona umfazi alikhiphe athi angisaphumeleli amaqhegu bayilalele amaqhegu bathi ne kufanele kube nomuntu wesithathu la ozasilamula cala musi inkolo ezethu nazitshayisanako wena uthi ngurehe nami ngithi ngirehe mayemde kube namapholisa phakathi azokutsho ukuthi ngibana wrong emva kokuthi sibanikele indaba sobabili amaqhegu bazoyithatha bayise ekosini nayifika ekosini uza kukhuluma-ko umfazi lo bathi uthini athi mina ngithi ubaba uNdala lo angisamfuni bangibuze bathi uyamzuma kakho uthini ngithi iye ngiyamizwa bathi uthini ngithi uthi akasangifuni bathi tshela ubabakho baba uma kasibani batsha akasangifuni bathi Mthweni ngitshela nje ula ya bathi Mthweni uyayizindrodana nakho ithini ubaba bathi iye bathi tshela amadoda ekhini baba watshela babafowabo bafowethu nabomharibo umalukazana uthi akasasifuni akasesemakoti ekhethu hawa ucedile kubaba babuyela kuye bathi uthini uthi ngithi indoda la ngisayifuni batshela ubaba kholo baba mina umkhonyana kholo angisamfuni bathi uyamza umntazana kwakho uthini athi iye batshela amadoda ekhini awatshele dana abantu abo kuhlukenwe kuyakhanjwa-ke kiwe emakhaya ngisho nakufikwe ekhaya kuyagayelwa utshwala kuyabikwa ukuthi mani uma kasibongile nimbona angekho lapha nje uzendlulile ulandulile ubuyele ekhabo akasesemfazi la ningasamqala kulomuzi akasesemfazi ekhethu ekhabo bayagayela bathi uvamuhle nangu ubhalelwe emendweni ubuyile akasesemfazi akwaNdala nani mbone ekhaya pha ningarareki inhlanhla nayisesekhona mupheni athola umuntu amthathe dani-ke abantu abona abanjalo bahlukene umaphophotha bana boJohn Skhosana babephela khulu umaphophotha athi mzala mlayishe umhlise ezaleni ekhabo bamhlikihla ngomlotha ezaleni apha bamhlikihle ngomlotha emva kokuthi babikile ya babulala isithunzi somziloya basusa isithunzi somziloya uyaduda usuka isila yale lapha abekayendre khona kwenziwani ngenthimba bese uyageza yabona izithimba zifana ne-uniform yembereko ake sithi angithi ubereka ubereka kwakwekwezi uyahleka siyakhuluma la uqedile okay ncancabe inthimba zifana ne-uniform ya angithi ubereka kwakwekwezi ya kwakwekwezi une-uniform akhona kwakwekwezi nabaqotha lapha i-uniform abayithathi nedi bakuhlogulula encwadini ya manje nomfazi besimhlogulule bezimini njengoba namrejistara nanimthathaka simhlogulule bezimini izithimba zitsho next kamara khambe nazo Wa. arazisenamnikazi yayibona kufana ne-overall emberegweni hamba nayo Amabhutsu. bophalile amapholisa uleleza bathi umuntu lobereka kwakwekwezi baqala encwadini bathi umuntu lokade aqothwa bathi mara umbethe i-uniform bathi encwadini akasekho yayibona so-ke nakunjalo-ke kuhlukene kubikwe bezimini kuhlukenwe kuyamupha-ke umfazi lo ithuba lokuthi angenda khona Manje- ngase kunjalo manje abantwana ngebakayise abantwana
abaphumi ngaphakathi kwesibongo sabo bakhambe nonini endrile abantwana nje bayalila balilela uyongeniswa ebongweni zabo laba abaphuma ngaphakathi kwesibongo nonini abantwana balilela ungena ngaphakathi kwesibongo indoda ihlukana nomfazi ayikho indoda ekhe yahlukana Yahlalana nomntanayo. nangesikhuwa alinakhuwa lakhe lathi I'm getting divorced with my children ikhuwa lidivosa nomfazi akunamuntu odivosa nabantwana nesintwini ayikho indoda ehlalana nabantwana hlalana nomfazi babanga into abayibangileko abantwana ngebakayise ngebekhabo noma bangakhamba-ke basesebancane bakhambe nonina bayekhabo omkhulu mara nabayokwela bayekhabo umntwana kaweleli ekhabo omkhulu unina endrile Ingasekhaba omkhulu indoda le bebebathatha ithi ngiyabakhulisa asisho abantu abami. Uyabathatha uyobakhulisa mara-ke ngithi manje wena nihlukene ekosini wazi abantu abakho basekhaba omkhulu ukuthi sebakhambe nonina baya kenye indoda wena na ubafunako uya ekhaba omkhulu uyobatshela ukuthi mani ingoma iyawela abantu abami abangifuna ubawisela babhale nabo-ka ngithi uyile na usuke ekhaya uyabika phela bamkhulu nobaba ngisaya ebukhweni bami ngikuthatha umavela azokuwela na ufika le bayabhala and then uyabuya-ke uyabika ukuthi bengifuna umuyisela umntwana babhala naye uyayilisa injalo uzayilisa injalo uzafika abarare ngentabeni babuyele kuwe yayibona umntwana akaphumi ekhabo unini endrile phuma umfazi lo ngithi nibanga into enizibangileko akunandoda yakhe eqotha abantwana sebayatsho bathi uyihlo wanilahla akunandoda elahla abantwana ayikho yayibona manje umuntu uthi angalwa nendoda afake nabantwana baphakathi ukuthi ubabakho wanilahla enzelela ukuthi abantwana bamde babe nomoya omumbi akunandoda yakhe yalahla abantwana ayikho nangesikhuwa akunandoda yakhe yalahla abantwana Sigijimele entolo mntakababa nasibuyako siraga nayo indaba yokukhuliswa komuntu wembaji siphezu kwako lapha angubaba khona ngale kwalapho sekungena lapho abaliqhegu lekhaya khona phezu kwe-podcast yethu sukile buti phezu kwe-podcast yethu godi sukile buti ngisabuya naye ubamdala bamdala lapha ngikhanwa ukuthana siqala indaba yokuhlongakala kweqhegu esilithethe lisese msanyana sadlula nalaba lisokana laba ngibaba laba liqhegu nangu uyalala ikubhubhe napha into yokuthoma nakuthiwa nandi iqhegu libhubhile nanguthulile kwenzakalani baba nakathulileko kutholakala indodana yakhe ekulu nayingekho iyafonelwa kade kwakubhalwa itelegram kuthiwe naye usejohannesburg abhala itelegram kwafika yena endani-ke kula kuzokhulunywa ukuthi ichegu libekwa njani umuntu ubekwa nguyise umntwana ubekwa nguyise umuntu ngaphandle uyise akabekwa manje ubamkhulu lo uyise walala sele indodana yakhe indodana yakhe umfowabo ijamelo uyise ijamelo ubamkhulu iyamnqwaba lani-ke bese kuzokufuneka-ke into ezifunekako athi angazithola azinikele abafowabo abosongwana akhe nabosorhulu wakhe athi nazo imvunulo zakhe bamvunuliseke ndani-ke bese-ke uya esibayeni-ke uyabakhombisa ikomo nasi ikomo engikhambisa ngayo ubaba nasi imbuzi zakhe yayibona uhlangulwa ngubani uhlangulwa bafowabo abosongwana nabosorhulu ngibo abamhlangulako kunento sisesephezu kwenhlangulo kunento ekulumo ethi umuntu nakaleleko isembatho sakhe soke siyahlangulwa ekhondweleyo namkha kuhlangula isembatho alele asembethe kunenhlangulo dani bese kunokuhlangula bazokwaba impahlo zakhe okay ya buzokwabiwa impahlo zakhe inhlangulo sebamhlangulile ihlangulo zekhabo omkhulu dani kuzokwabiwa impahlo zakhe impahla zakhe zikhitshela ngaphandle bakhona abafowabo uhlathula ukuthi kunokuhlangula
kuno ukubiwa Yeah, impahla zakhe. kunokwabiwa Oh, yabo. kukabili. Yeah, kukabili. Okay. Endani-ke impahla lezi zokwabiwa bafowabo. Zatshiwa nini? Kuhle zatshiwa nakuphela umnyaka. Mara nje sibona abantu bazaba ngesibuyiso. Mara ke akusinkinga ngoba kwaba ngibona ukuthi kunobulwele. Yayibona? So zatshiwa ngifuna izwisisa zatshiwa bafowabo engazi bekhaba omkhulu. Bayazabelana. Abakhaba omkhulu bathatha inhlangu Phela. yayibona. Okay. Mara ke nabo nabafuna ukuba khona mhla kwabiwayo ngesibuyiso bangase badobhe. Oh. Yeah, mara bafowabo. Oh. Indrodana ayidobhi lutho lapha. Iye. Umuntu akambathelani noyise. Yeah. Ambathelani nobabakho aphila noma eselalele. Awusimbathi isimbatho sababakho. Uyabona uyindrodana uthatha ibhrugu lakababakho. Uyolifaka eodrobheni kwakho. Kunekerte zomkakho la. Iye namabhrugu nomkakho. Uyabona into zomkakho zilapha ufaka nembatho zakababakho lapha. Uphosele watchini lapho umkakho uvasa imbatho kade imbatha ngabakho. Umntwana akathathi imbatho zakababakhe. Uyindoda imbathelana nabantu imbathelana nabafowabo. Yeah. Yeah. Umsana akadobhi next entweni zakayise. Doja bosongwana nabosorhulu. Nabo malume. Umntwana akambathelani noyise aphila noma eselalele. Lungileke. Ngikuchingwa ekwakhiweni kwendlu kababa. Bobani abanye bathi kunokuchema. Bobani abayabo ukuchema? Kuchema indodana. Chema ndodana. Kunokukhulunywa ngabokhari. Kwenzakala ngabokhari? Khari. Umfazi akamngcwaba umuntu ungcwatshwa amadoda. Okay. Yeah. Kuchema ndodana. Thingachema ke kwakhiwa indlu leke. Yeah. Okay. Yayibona. Yeah. Nomfazi nakaleleko indoda kwakhe iyakhamba yomchemela. Mayisizwa abantu bathi chema umfowabo. Mara umfazi ukhenyelwa indoda kwakhe. Indoda kwakhe iyakhamba yokuchema bayilayitshe ngenkolo ibuyizo ukuhlala phasi bembe. Indoda nayileleko ukuchema indodana kwakhe. Umntwana wakhe indodana kuyomchemela. Endani-ke bese ikomo nayingekho ayikho. Ikomo nayingekho ayikho. Baba uzakuhamba njalo. Siza kubereka sibantu bakhe. Akhumbula ukuthi ubaba wakhamba anganakomo nembuzi sibereke. Yeah. Yayibona? Manje abantu bathi abafowabo nabanenkomo bangamngcwaba. Bangakhipha ikomo. Umuntu ungqwatshwa indodana yakhe, umuntu ungqwatshwa mamandla akhe. Abantu abakho mamandla akho. iBhayibheli ithi indoda idla umjulu wayo, abantu abakho umjulu wakho. Qala musa abobamkhulu. Abobamkhulu kuthiwa hey usobani bani wakhamba anganangubo. Mara uqala ngakwagogwapha kunenkomo kunembuzi. Abafowabo banebaya ngambili. Mothetho ukuthi indoda ingqwatshwa abantu abayo. Hayi abafowabo. Ukube musa umuntu ungqwatshwa noma ngibani. Abobamkhulu bebazakhipha ikomo rabosorhulu bakhipha ikomo abobamkhulu bakhambe nenkomo. Abafowabo banenkomo banembuzi mara wakhamba anganangubo. Yayibona? Uyaphuma ke akhe sithi zipheleleke ikomo lekhona imbuzi lekhona. Asikhulume ngezitho nanzibizwa ngememory babundana. Embuzini kunemori nakhona. Nekomeni kunemori. And then yini okhunye kukhanjwa nakho? Baba lokhamba na. Moro nenyongo. More mbili. Iye. Abanye bafaka basika nephisanyana isibindi, abanye bafaka amathumbu. Okay. Yeah, mara into ebaluleke khulu inyongo. Yeah. Yeah, umuntu nahlatshisweko ukhamba nenyongo. And then ngaphandle ke kwezitho ezi kuba zingikhumba embili ezangithi sinye kuthiwa inguba ngithi esinye kuthiwa Boria ngesembuzi lezo. Aha. And then kunokukhulunywa ngamadondolo nevunulo njalo njalo. Kwenzakalani ngazo nto? Idondolo bakhona. Khamba nedondolo. Yeah, ivunulo? Ivunulo ngithi-ke manje ngitshilo Isikhethu. Abosongwana nabosorhulu banikela imbatho zakhe ukuthi nazo bambesa. Bakhitshwe indodana yakhe ukuthi nazo into zakababa nasikomo Umbethe. Alright, hayi ukuthi babeke la. awa. Bayamembesa. Fanele bamembese. Ekhaya apha nakuphunywa kunento nasiya yokubethwa kwerhapha. Itsho ukuthini le?
ukubethwa kwerhapha iye siyabona abantu bayaliphatha irhapha. Iye sakuthi sisindu. Mara ke Asibeke ngendlela khona. kunendawo la banganawo amarhapha. Uyabona njengawami manje mhla ngilala kwagazi bawuphahla yina nginarhapha. Amarhapha avuza wonke. Liyakuthengwa. Avuza wonke sawalahla. Uyabona? Liyakuthengwa. Asikuthengwe mhloko mhlangileleko. Iye bathi isitsha sakhe adlela kiso kufanele nisiphule. Yeah. Manje isitsha sakhe lirhabhela ngisho. Yeah. Isitsha sendoda lirhabha. Right. Kuphelele nakhe ngaphakathi apha. Kubani indodana namkha ngumfowabo oba ngenhloko. Mfowabo. Ingasindodana. Awa. Indodana ikhipha imfanelo. Abawa abosogolwa kathi ngibawa ningibekele ubaba. Wow. Ngena ke bambeka ke nomalumakhe uyambeka. Wow. Uyabona? Bamnala kuba yini kuyini elethwa lekhabo omkhulu umuntu nakethe ukubhubha beza nani bekhabo omkhulu? Bekhabo omkhulu bayeza bogogo wakhe. Beza nomseme wekhabo omkhulu. Beza baphethe umseme wekhabo omkhulu. Nasi into ebalulekileyo. Mara nje sibona beza nengubo. Ngiqala into leyo. Ndani ke bese ke lapha kukhanyiswa amakhandlela amabili. Khanyisa ikhandlela lekhaya apha lekhabo omkhulu ngenyaweni. Oh nakazokulala ekhaya. Yeah, unomkhanyo wekhabo omkhulu nomkhanyo wekhaba. Oh, makhandlela lasamakhandlela afanako. Yeah. Akathwenya samhlophe omabili. Yeah. Ngenhloko nangenyaweni. Right. Nakahlezi la hlezi khona. Ngamanye amagama kunebekhabo ngenhloko kunebekhabo omkhulu ngenyaweni. Kunomkhanyo. Abamfukemeleyo. Yeah, kunomkhanyo wekhabo omkhulu Yeah. nomkhanyo wekhaba. Okay. Yeah, umkhanyo ukhona wonke. Yebo. Okay. Indaba thela kwehlabathi. Bobana bathela ihlabathi. Umndeni wonke eyithela ihlabathi. Kwabhubha umuntu ekhaya, bhubha usongwana. Fika ujama lapha uthi asizwani mina ihlabathi angiyitheli. Elinye ilanga into zakhona zithoma ukucharagana. Uyenyangeni inyanga yithi bakuloye ngehlabathi amathuna. Kanti wena ukolota ihlabathi ethuneni la kasogolwana. Uyabona? Uyabona abafazi ihlabathi bayinwatha ngemino so. Ihlabathi le iyabereka. Bangathela bonke abantu bekwaga, bathele bonke. Wena nawungakatheli ithunelo lihafa likagqwale. Bokuthi nakubhujweko ekhaya, usemberegweni. Awukaphumeleli usongwana kubhubhile ufuko kwakho ubhubhile. Then mhla ufika ekhaya, ngiyazi amakhuwa kubambile awakhona ukuzingcwabe. Mhla ufika ekhaya, awufika ekhaya ntambama bakutshela bathi mntanami inyanga ephelele lo sogolo wakho walala. Ekuseni nawuvukako before uye endaweni zakho, khamba uye kurhulu wakho apha. Nawufika kwarhulu wakho apha ufika uyalochisa, awarhulu ungezwa ukuthi usogolo walala bengisemberegweni amakhuwa angalela. Manje sike rhulu khona ngizileko ke bayakuthatha ke bakutshengisa ithuna bathi nali ithuna la sogolo wakho. Udobhile itshe uyalibeka iqala lakho liphelile. Mara na ungakenzi njalo, hawu baba uzokuhlupheka. Inyanga zokuthi kuloye ngehlabathi amathuna, kanti wena zange wathela ihlabathi ethuneni lekheni. Kuyini umbereko weBloem? Hawu eBloem baba sisilibona selesilo la kwaNdebele lapha liza namakholo asilazi. Asilazi. Umuntu nakethe kubekwa seqediwe kuyokaruphi namaBloem, okari namaBloem. Sasalithatha phi iBloem sasakhe emaplasini neentolo zingekho sasulithatha phi. Sa alithwenye iBloem. Bloem alithwenyi. Ene nabezima balibanga kunamuntu wakho wagula athiwa thuna la baba khona na Bloem. Kuhlala kumnandi ukukhuluma nawe babundala, kuhlala kumnandi ukuba nawe uhlahlule isitshaba usitshengisa indlela. Isikhathi ngisovana sibe nomona. Engizokubawa nje ngokungiyalela umuntu omtsha. Umnikela nje amagama ngamaka. Abantu abatsha abahloniphe isintu. Isintu siyagulisa. Isintu sinempilo. Isintu sinokufa. Hloniphe isintu. Hloniphe yonke into. Awulali nodadwenu. Awulali nomkhari bakho umfowenu asaphila. Awulali nosongwanakho, awulali nobamkhulu wakho, awulali nomalukazana akho, umakota kwakho. Awulali omunye nomunye umuntu wengubo wesibongo sakho. Ngoba ligazi lesibongo. Isibongo ligazi, igazi isibongo. Nabathi umntwana
ngewakwakabini kuphikiswana kuthiwa sokudosa igazi liyavuma ukuthi umntwana lo ngowakwakabini isibongo ligazi igazi isibongo so-ke abantu abahloniphe into le iyagulisa and abantu abazukuphola mara ngesintu bayaphola ngiyathokoza Solo sisakuthokoza mbukeli ukuthi wena uhlala uyilandela le podcast le sisakubawa godu ukuthi uthi ngaphasanyana kwalesi sithombe lesi ugandele ikonopo yokusubscribe babe utsho ubeke nembono ukuthi wena ukhanuka ukuthi ukuya phambili singakusiza ngayiphi indlela ngoba lapha silinga ukuphandulula lapha kumnyama khona lapha abantu banganamkhanya wesiko khona phezu kwe-podcast yethu sukile ukuthi siyathokoza ndala